Ja sam Anela Đarević. U Blicu radim na poziciji urednika društvenih mreža sajta blic.rs. U isto vrijeme radim rubrike IT i Slobodno vrijeme, ali sam i urednik emisije Blic uživo na Blic televiziji. Koliko dugo radim u Blicu? Zanimljivo pitanje, reći ću samo da sam došla oktobra 2006. godine, pa izračunajte. Moj zadatak svakodnevni jeste da vodim naše društvene mreže, da ispratim sve novitete u svetu tehnike, da o njima pišem. Zajedno sa kolegama vodim i rubriku Slobodno vrijeme, gde pravimo neke zanimljive priče koje interesuju naše čitaoce, a onda popodne sam na Blic televiziji u emisiji Blic uživo. Za mene je Blic nešto poput druge kuće. Dugo radim ovde, radim sa ljudima koje volim, koji me podržavaju, koji me razumeju, sa kojima mogu da se dogovorim o svemu. Oni su mi velika podrška, nadam se isto tako i ja njima. Volim što je Blic mesto gde mogu da kažem šta mislim, mogu da kažem kako se osjećam i da sa druge strane imam ljude koji će to da razumeju i da me podrže. Kod rada u Blicu najviše volim dinamičnost. Ona kreće od ujutru čim se uključim, a onda traje, Boga mi, do kraja dana. Volim ljude sa kojima radim, volim tu dinamiku, volim čak i tu neizvesnost koju nam donosi svaki dan, volim to što možemo brzo da reagujemo na sva dešavanja, da obavestimo ljude o najvažnijim stvarima u pravom trenutku i pre svega istinito. Mlad, moderan, zanimljiv, brz, spreman na sve. Na svaki izazov i na svaku inovaciju. Super žena za mene jeste svaka žena. Svaka žena koja je zadovoljna sobom, koja ima samopouzdanja, koja može sve da uradi sama, ali koja može i da traži pomoć kada joj je potrebna.